It all depends to the heart. Semua utai itu bergantung hati. God is drawn to true worshippers. Lalu Tuhannya amat tertarik engkau orang ti nyembah yang engkau penuh pengamat. And the Nepalis, their worship starts on Saturday when they start walking. Orang Nepal sidak ya belabuh nyembah Tuhan hari 6 lebuh sidak ya belabuh berjalan dari rumah. You see, many times we think worship is that half an hour of singing. Lalu mayuh kali kita itu berunding, oh kita nyembah Tuhan minat setengah jam, kita muji ya. But worship is every breath that we take. Tang nyembah Tuhan ianya setiap kesuh spot kita itu di spot ke kita. It doesn't matter in what condition we are. Ya nak ibuah berkeni ke keadaan tubuh kita. But it is the condition of our heart that draws God. Tang yati penting ianya keadaan hati kita, bahkan ni ke hati kita. Hati ti badasnya ti narit hadirat Tuhan. When Israel chose the first king, they chose from external appearance. Lalu lebuh keterubah ya orang Israel milih raja, sidak yang mendak paras semua ti di luar aja. Bible says Saul was the tallest and the most handsome. Bob kudus madah Saul, ya ti paling sigat, ya ti paling tinggi bak mayanya. But the second time when God chose, He chose by looking at the heart. Tang kedua kali lebuh Tuhan milih raja sidak ya, Tuhan milih hati ya. So if you are short here, never mind. Nyak lain ti kita panak di tu, nadai ngawa. God hair, no hair, never mind. Bisik buak, nadai ngawa. You are white or brown, never mind. Ada ke kitanya putih atau ke coklat, nadai ngawa. You are thin or you're fat, never mind. Kainuan kurus atau ke gemuk, nadai ngawa. Because God looks at the heart. Laban Tuhan mereniang hati nuan. Amen. Let's come back to the scripture. Luke chapter 17 verse 1 to 10. Aram kita muka ngagai Luke 17 verses 1 to 10. Baris ke 1 ngagai ke 10. Jesus is teaching something here. Lalu Tuhan Yesus berjakuk ke pasal utai dito, ngajau utai dito. And this scripture God spoke to me when I turned 40 years old. Lalu ayat lekas jakuk Tuhan tu berjakuk ngagai aku, lebuh umur aku bertukar ngagai 40 tahun. I was in Nepal. Mayanya aku bak Nepal. And it was my 40th birthday. Lalu mayanya ianya ulang tahun aku hari jadi aku ke 40 tahun. My wife was planning a big celebration in Nepal. Lalu bini aku ngadu ke pengerami ti besar bak Nepal. Because 40 is a very important number. Laban 40 tahun ianya nomor ti cukup balak berguna andal. And Moses' life is 40 and 40 and 40. Lalu penghidup umur Moses yang 40. And we were praying for something new. Lalu mayanya kami bersampi ke titik baru datai. But 2 years before that, dan 2 tahun sebelumnya, you see in Nepal, the way I worked was I was discipling a group of young men. Lalu bak Nepal cara aku bekerja, ianya aku matiah orang kebiak. And one of them who was very gifted, he was a very large church pastor. Lalu siku orangnya cukup laniak nal, ya, ia jadi pastor bak gereja. And I loved him like my own brother. Aku abalak rinuk ke ya bak aku rinuk ke menjadi kumpu. Many times when I didn't have enough for myself or for my family, I will make sure I will give it to him. Mayuh kali lebuh aku tu bisi lalu sekedak bala kena aku tu merik ngagaya. Not because he didn't have. Okay, ketegal ianya tarik nadai. I give him even more so that he can enjoy a little bit more. Aku merik inah lebih lagi awak ke boleh enjoy utek kena beri akunya. So I loved him very much. Aku rinuk ke yana. But I didn't know that this young man was mixing with other people who were trying to destroy our ministry in Nepal. Tang aku nak nemu demiak tu bergulai ngau orang bukai tik dekat ngerusak pelayanan kami bak Nepal. Because they were jealous. Laban sidaknya cemburu.
So they were spreading all kinds of rumors about me behind my back. I didn't know. Lalu hari belakang aku dia sidaknya nyebut macam pemula pasal aku. Aku nak nemu. So when I found out about it, Lalu lebuh aku nemu pasal itu, I was very, very hurt. aku balak telih amat. Very, very hurt. Balak telih amat. Very broken. Aku asal ke remuk hatiku dia. And during that time, the Lord taught me, I want to teach you what I went through when my man betrayed me. Lalu mayanya Tuhan ngajar aku. Aku dekat ngasuh nuan nujah dengar. Penghidup aku ngasai ke penghidup aku. Lebuh aku ngasai ke orang terkerinuk ke aku. Nula aku. And God was also teaching me about forgiveness. Lalu mayanya Tuhan megak ngajar aku pasal ngampun. I do a training on forgiveness. Mayanya aku ngelatih orang berjakuk pasal ngampun. And I tell you, many times when I do that, people are broken. They are set free in their life. Lalu lebuh maya aku ngajar tentang pengampunannya. Mayuh megak orang tu amat-amat nyerah ke penghidup ngagai Tuhan. Lalu digerai ka. That result comes because I had to first of all go through it. Hasil ti bakanya ianya berkata aku mesti nujah tinyak dulu. So it was a very painful time. Lalu mayanya pedih sangat asai supaya aku. Sometimes my wife, because I'm not a man who can cry, look at my face, can cry. Laban kadang-kadang bini ku nyebut utai tu la dengar tu aku tu kai lelaki te selalu kak nyaba perniang mu aku tu kata gamal kak nyaba. But I will be sitting with my Bible and then I will be just crying. Tambayannya aku duduk macam Bible aku lalu berkeberai mata aku. Because the accusations were too much. Laban utai ti dipetenah kurangnya kelalu balat amat. And I never opened my mouth to justify myself. Lalu aku nak oleh muka mulut aku lalu oleh madah ngagai orang. So I just went through it. Lalu aku semina ngemaknya lah melaluinya. 40th birthday. Lalu datai 40 tahun umur aku ulang tahun ke 40 tahun. Tarik lahir. The Lord gives me this passage. Lalu Tuhan beri aku genteran tu. Luke chapter 17 verse 1 to 10. Pastor, can you please read? Luke 17 baris ke-1 ngagai ke-10. Lalu ko ia berjakuk ngau sidak murid ia. Tai ti ngasuh orang berdosa nak dekat datai tang tulah. Orang ke ngasuh dosanya datai. Manah age entik batu kisal ditancang ke bak rekuangnya. Lalu ia dibuai ngagai tasya. Ari ke nejuk ke yang ngasuh siko orang. Siko ari orang ti pemadok miat tu berdosa. Berjaga kita. Entik menjadi nuan berdosa rara ya. Lalu entik ia nesalati ampun ya. Lalu entik ia berdosa ngelaban nuan 7 kali dalam sehari. Lalu datang ngagai nuan 7 kali. Lalu ia nyebut aku nesalati ke penyalah aku. Nuan nak tahu nak ngampun ya. Ayat 5. Kok bala rasul berjakuk ngagai Tuhan. Tambah ke pengarap kami. Tuhan lalu nyawat. Enti kita bisik pengarap. Ngemesai ige insabi. Kita oleh berjakuk ngagai kayu tu. Awak kenuan dicabut. Lalu ditanam bak tasya. Ya dekat ngasih ke kita. Ayat ke-7. Siapa ari bala kita dekat berjakuk ngagai ulun, ia kebaru pulai ngeradu tanah tau ke ngibun bedus. Datai kita ngau jampat lalu duduk makai. Enak ke kita dekat berjakuk ngagai ulun ya, sedia ke pemakai ke aku. Rasuk ke pakaian nuan, lalu intu aku, lebuh aku makai ngirup. Udahnya baru nuan tau makai. Ayat ke-9. Kati nuan meri terima kasih ngagai ulunnya. Ketegal ya udah ngereja pengawak ya. Ayat 10. Kita pen bakalnya megak.
Lebuh kita udah ngerja semua utai ti dia suah kerja kita. Sebut. Kami tu ulun kena dai guna. Kami semina udah ngerja pengawak ti patut de kerja kami. Verse 10. Baris ke-10. So, likewise you, when you have done all these things which you are commanded, say, we are unprofitable servant, we have done what was our duty to do. Kita pan bakanyak megak. Lebuh kita udah ngerja semua utai ti dia suah kerja kita. Sebut. Kami tu ulun kena dai guna. Kami semina udah ngerja pengawak ti patut dikerja kami. Oi! Mana boleh? Bekeni ke uliah. You see, when I was growing up, Lebuh maya aku tu bertumbuh besar. my mother always say, Lalu inai selalu nyebut. if you obey what I say, you are good boy. Enti nuan nitiah nama te tersebut aku nuan jadi anak te badas. You obey what I say, you are good boy. Nuan nitiah nama te tersebut aku nuan jadi anak te badas. How many of your mothers say that? Berapa ikut inai kita nyebut tanya? Oi, banyak juga. Bayu agak. My mother, your mother, same school. My mother and their mother, same school. Oh, inai nuan go inai aku nya sebekas sekolah. If you only do what is commanded, you are unprofitable. Enti nuan ngereja utai ke dia suah seminat dia suah aja, kita nadai hasil. Have you ever read this scripture before? Kita kalak maca ayat tu dulu subah. I have read this passage many times. Aku selalu baca genteran tu. I have been serving the Lord 26 years now. Dia tahu aku udah melah Tuhan 26 tahun. So I have read it many times. Jaklah aku selalu baca genteran jakuk tu. But I have never seen this part where he says you are unprofitable. Tang aku nak kalak terbaca bagenteran tu nuan nadai hasil. But at 40 years old, Tang lebih umur aku 40 tahun. this was my birthday verse. Lalu tu mah bakal ke pemerik ngagai hari jadi aku. Because at my 40th birthday, Laban ba umur aku ke 40 tahunnya. oh, many prominent people come to my house. Oh, mayuah nal orang tu pemasai datang ke rumahku. They say, very good. Lalu orangnya madah mana? The ambassador of Malaysia to Nepal, Ambassador Malaysia ngagai Nepal. they know us very well. Sidak yang nemu kami amat. He sent wish. Lalu ia meri lekat jakut tabik. Oh, Pastor Palan, Ia madah pasapalan. you are a great man. Nuan tu orang ti badak besar pama. He's not Christian, so he didn't say great man of God. He said great man only. Ia ukai orang Kristian. Ia lalu ia nak nyebut pasal ukai pemesai orang ti di dalam Allah Taala. You are doing good work. Nuan ngerja pengawak ti badas. God bless you on your birthday. Tuhan berkat nuan di dalam hari jadi nuan. Oi, ambassador also sent wish. Tu ambassador tu ti meri tabik tu. Bangga sikit. Asai kita megah agak. By 40, so much work done. Lalu mayu Ahmad pengawak ti kerja. In Malaysia, before I left the church with a very large number of young people. Lalu sebenarnya aku mulai lebuh aku ninggal ke gerejanya cukup mayu nal orang muda-mudi dia. I've started a youth movement called Youth Wave in Penang and different parts of Malaysia. Lalu aku ngepuan ke pasal movement muda-mudi bak mayanya bapun bak sebenarnya bak Penang din. I started another ministry called Frontliners. Lalu yang ngepuan ke sitik pelayanan di Kumai Frontliners. Now in Nepal Lalu dia tuk bak muna Nepal. and planting many churches. Lalu numuah ke mayu Ahmad gereja. We have sports ministry. Lalu sirak yang bisik pelayanan sukan. We send missionary out of Nepal. Lalu sirak yang ngirim ke missionary yang muna Nepal. We have more than 40 churches Lalu planted. sidak yang ngeluai bisik 40 gereja. And we now have a radio channel, Lalu dia tu megak sidak yang bisik Christian radio channel. ya Christian radio channel artinya radio orang Kristian.
and my messages are sent into Tibet. Lalu pesan leka jako ia dikirim ke ngagai menua Tibet dengan radio tadi. And the Chinese government cannot do anything. Lalu perintah kerajaan menua Cina nak oleh kerajaan mana mau tai. Oh, I say, very good. Lalu aku madah ngagai dari empu badaas. 40 years only. 40 tahun aja umur.